nanoma ikuphi la kufinyelela khona leli phimbo namhlanje ngiyabingelela ngithi sawubona wena nje ongilalele noma obukela le video sawubona la useteksini usekhaya usemotweni usemsebenzini usemqashweni usemjondolo ukumasaphabsi uKwaZulu Natal useGoli useCape Town useLesotho use-Eastern Cape kwaXhosa amolweni sanibonana Amahubo 27 verse number 10 angiphinde futhi Amahubo 27 verse number 10 ngokuba ubaba nomame bangishiyile kodwa uJehova uza kungamukela ake ngiphinde futhi ngokuba ubaba nomame bangishiyile noma bangilahlile kodwa uJehova uza kungamukela Ngiyalithanda kwelesilungu mangabe lithi when my father and my mother forsake me then the Lord will take me up. Jesus. Uthi uJesu mangabe efundisa abafundi bakhe ukuthandaza uthi anothi manithandaza nithi baba wethu osezulwini ngoba uJesu wayazi ukuthi kukhona abantu abalahlwe abazali babo emhlabeni kukhona abarejectwe abazali babo barejectwa abafowabo barejectwa odade wabo barejectwa abangani babo barejectwa ibona bonke abantu abakhona emhlabeni uDavide walahlwa uyise nonina ubhala lencwadi nje ulahliwe uthi ubaba nomama bangilahlile noma bangishiyile abese kodwa uJehova uza kungamukela ngiyamkhumbula ethi ngiphakamisela amehlo ami entabeni athi usizo lami liyakuvelaphi na athi usizo lami liyakuvela kuwe wena odalile amazulu kanye nomhlaba angazi ukuthi obani abantu abakulahlile nasemhlabeni wena umuntu olahliwe nasemndenini ulahliwe nasemphakathini ulahliwe kodwa nangu uJesu namhlanje bantu bakithi bangishiyile nabanye kade ngibathemba bangishiyile nebekade ngithi uma sengilambile ngiye kubona ngiyocela ukudla bangiflathele baba nomama bangilahlile kodwa uJehova uzangamukela mina ngifuna ukukhuluma nomuntu orejectiwe orejectwa abazali bakhe warejectwa odade wabo warejectwa abafowabo walahlwa na umphakathi yizothi nangu uJehova ngalahlani omunye ulahlwe nabazalwane walahlwa phakathi ebandleni ukuthi ulahliwe ebandleni akusho ukuthi uJehova naye ukulahlile ukuthi ulahlwe ngamakholwa akusho ukuthi noJehova naye ukulahlile bangakulahla abantu kodwa uJehova uzokuqosha athi uDavide uJehova uyayithatha imfaba ngezaleni ayithintithe bese ehlalisa namakhosi I am rejected
mina ngazi ukuthi obani abantu abakurejectile angazi mina nje bangikhuluma ukuthi obani abantu abakulahlile abanye ucele usizo kubo bangakusiza bakulahla abantu kodwa uJehova akalahlani uNkulunkulu akalahlani uJesu akalahlani kahlahla kunendaba mina nabantu abakulahlileyo kodwa ngazi uNkulunkulu oluthando sengiyathandaza namhlanje moyingwele moyingwele hey Nkosi yami Jesus abazali bami bangilahlile abafowethu bangilahlile odadewethu bangilahlile yiza kuwe Jehova nabalahliwe omunye ulahlwa umyeni wakhe omunye ulahlwa unkosikazi wakhe sinyukela kuwe uNkulunkulu ngegama likaJesu nginyuka nalabo abalahliweyo uJosefa walahlwa ngabafowabo bamdayisa abafowabo kodwa wena Jehova wamxosha uJosefa wambeka ehlonini eyiphakemeyo eGibhithe ngoba wena Jehova ulahlani wena Jehova uthatha laba abalahliweyo wena Jehova uxosha laba abalahliweyo ubathatha ubaphakamise uDavide wayelahliwe kodwa wena Jehova wamxosha wamenza waba inkosi kwaIsrayeli nalabo abalahliwe namhlanje uyabaxosha namhlanje uyabaphakamisa angimazi lo ngilalela ukuthi ulahlwa ubani kodwa namhlanje uyamxosha uyamphakamisa ngegama likaJesu khuluma nawo olahliwe nangu Jehova uyaxosha namhlanje Shalabakosaya Nkosi yami nabo abalahliweyo Jehova pick them up oh Lord pick them up oh God pick them up oh God nama silahliwe emhlabeni kodwa sibona abalahlwa kuwe Nkosi yami olahliwe emhlabeni uJehova ukhanda amasu ukuthi amxoshe emhlabeni angabe umxoshwa kuye